I tebi su dosadile ružne i negativne priče. U svemu što radiš usudi se dodati lični pečat i malo ludosti. Jer tvoja priča je autentična i posebna. Upoznaj svijet, ali i dozvoli svijetu da upozna tebe. Jer mi u novoj sezoni nastavljamo tražiti i pričati te pozitivne priče. Budi sa nama, budi uz Restart. Poštovani gledaoci, gledate još jedno izdanje emisije Restart. Mi se nalazimo u gradu Sunca, a u gradu Sunca žive i divni, topli ljudi. Jedan od njih je moj prijatelj, Željko Budimir Keko. Keko, dobrodošao u Restart. Dobar dan, bolje vas našao, drago mi što ste došli. Fina ekipa, volim vidjeti ovakve objektive i stative, boli glava. Kako si? Dobro, super, vrući, stari. Ali kući klima malo juče danas, ali dobro. Malo more, malo bazen. Dobro. Šta se radi? Šta da ti kažem, ova vrućina, slabo šta sada, ali radi se. Malo. Ovog momenta slabo. Inače, da. ti si, za naše gledalce, ti si čovjek koji je radio kao DJ dugo vremena. Jesam, to nekada... mi je ljubav. Da, to mi je ljubav iz mladih dana i držalo me dugo i trajalo je dugo. A onda je nastavila fotografija. Da. Kako je došlo do toga da se počneš baviti fotografijom? Pa fotografija je uvijek bila prisutna i ko klinac, otac imao neki fotoaparat analogni. Ja sam uvijek nosio na ekskurziju i on je izrađivao filmove i ja sam društvu gdje dijelio fotografije i nekada prije možda 15 godina trebinjski fotograf jedan je doveo neke Holanđane fotografe, pravili su neku radionicu u Trebinju, tu se pojavio Amer Kapetanović i Imrana Kapetanović. I s njima sam se upoznao i naravno ja sam već bio u fotografiji, ali tada kreće neki novi korak kad sam upoznao te Holanđane i te ljude i tad sam se upoznao sa nekim novim i objektivima i kamerama i vidio sam šta ljudi rade, profesionalci, ostao sam bez teksta i tad sam krenuo onako ozbiljnije u fotografiju. Naravno, tad je krenuo moj put druženja s Amerom Kapetanovićem i tad se otvara i UNICEF i radionice za UNICEF i mnogo lijepih stvari i super druženja. Sarajevski Balkan Foto Festival, 2, 3, 4 godine sam učestvovao i družio se i izlagao par fotografija. Ali evo, ne znam, imaš informaciju, na zadnjem Balkan Foto Festival sad je aktiviran novi, sam dobio prvu nagradu. Pobjedio sam sa fotografijom i to je bilo onako, tu smo zatvorili sezonu toga Balkan Foto Festivala. Koliko je u stvari taj fotoaparat promijenio tvoj život? Pa mnogo stvarno, nova poznanstva, nova druženja, nova putovanja. 100% je okrenuo moj život, stvarno je prelijepa stvar. Da li je to bavljenje fotografijom samo fotografija ili je to skup svega onoga što čovjek radi, ljudi koji fotografiše, sreće? Tako je. Evo, mislim, sam taj UNICEF koji se dogodio u mom životu i saradnja sa UNICEF-om i radionice koje su trajale 4-5 godina, to je neko prelijepo iskustvo. Puno smo radili sa djecom s poteškoćama u razvoju. Škola fotografije i inkluzija sa njima je nešto najljepše što Haris, Amer i ja kad smo išli na radionice, mi smo presretni bili. To je trajalo sedmicu, nama je krivo bilo što idemo te djece i tako iz godine u godinu upoznavamo nove ljude, lijepa društva. To je nešto sjajno, eto sama ta priča, a ostalo da ne govori. Da li je bilo momenata da ti recimo teško, kako je u pitanju dokumentarna fotografija ili ne znam sad, pa jest. Neka fotografija koju je teško napraviti, mislim nama kad gledamo možda... Pa najteže mi je bilo recimo ako vidim dobar motiv, ne mogu prići pa moram ići okolo, tad se malo umorim, ali nije teško za fotografiju ništa. Nema u fotografiji, nema teški. Sad se ja malo šalim. Najteže mi je bilo kad ne mogu pa idem okolo, šalim se. Pa ne znam, bilo je trenutaka, moram ti reći, ja ne volim da fotografišem tako neke situacije koje su bolne, koje su... Ja tu vrstu fotografije ne volim.
to su emocije i ja to razumijem. I tu nastaju najbolje fotografije i nagrade vrhunske. Ali ja ako vidim neku situaciju da je onako, ja to ne zapisujem. Koja nije za dijeliti, nije lijepa, ne pa želim ja da to je ne za zapisujem, ja to jednostavno ne fotografišem. Ne znam, takav sam nešto, ne želim taj neki moment da nosim sa sobom. Keko, ti imaš i suprugu i sina od kojih smo te mi sada ukrali, pa izveli malo. Gdje ćeš tata, ide Roko, vraća se odmah. Da, Ivan. Želim da se vratimo na taj moment, evo malo prije se ti našalio kako nekad zna biti teško napraviti kadar ili napraviti fotografiju. Želim da se vratim na taj moment kada si ti u stvari ostao u tim kolicima. Voziček. Možemo li se vratiti? Naravno, pa što da ne, to je dio života, to je to. Pa eto, imao sam 15 godina kad sam imao saobraćajni udes, pao sam s motora. Tad kreće neki novi život, rehabilitacije, Risan, Igalo, Ljubljana, pa opet Igalo, pa opet Ljubljana. Tako neka borba za opstanak, ali šta znam, to je nekako bilo kao neki zadatak, kao neka dužnost, to je to, idemo dalje. Nije te sputalo? Pa ne, puno sam trenirao, puno sam vježbao, baš sam fanatično vježbao, fanatično trenirao, ali jednostavno, to je to. U jednom momentu dostigne se maksimum treninga, maksimum svega, ali to je to, ne može se više napraviti, ali život ide dalje, idemo. Jesi li odmah znao da nećeš moći više da hodaš ili je postojala neka nada? Pa uvijek je postojala nada, bio sam mlad, klinac, ali kroz život shvatiš da je to jednostavno. U tom momentu nisam imao vremena za razmišljanje, bili su ti trenizi, pa putovanje, pa društvo, pa prijatelji, pa izlasci. Tako da nisam puno razmišljao o tome šta. Jedan prilično aktivan život. Pa dobro se. Vidi neba, brate, moramo. Radio si, evo kažeš, kao fotograf, recimo, kada je u pitanju inkluzija, djeca sa poteškoćama u razvoju, koliko si mogao ličnim primjerom, mimo fotografije, da izađeš, obzirom da znam da ste radili i radionice sa djecom? Pa šta znam, recimo uvijek kad dođemo na te radionice, djeca koja, onako, ja im nekako djelujem bliži i lakši pristup, ali tu nije bilo, vjerujem, razlike, ni Haris Čalkić, ni Amer Kapitanović. Svi smo imali nekako pristup fantastičan, ali sigurno su mene gledali drugačije, mada to htio, ne, ali tako je. Sigurno su mene gledali drugačije, možda nekako u nekim situacijama bliže sebi. Možda tako da, ali nismo puno razmišljali o tome, to je, dolazimo, odmah druženje, djeca su super, sjajna. Ne postoji način da je ne možeš prići, djeca su fantastična i to klikne u sekundi, sva trojica funkcionišemo fantastično. Kako si ti prevazilazio svoje prepreke? Pa, znaš kako, u tim momentima nisam ni svjestan kako, ali jednostavno nije bilo načina da me bilo šta zaustavi. Idemo dalje i to je to. Vedar duh, pozitiva. Pa, valjda je to. Što da ne? Kako drugačije? Zašto drugačije? Kako danas izgleda tvoja svakodnevnica? Isto tako. Sjajno. Možda u stvari svjetlije nego ikad, ljepše nego ikad. I što bi bilo drugačije kad može lijepo, idemo dalje i tako da super. Danas klinac je tu, maltretira me cijeli dan. To je haos, nije, ali super, uživam, stvarno, savršenstvo. Koliko tebi uopšte znači sad recimo neki ostvaren si čovjek, mislim, imaš i karijeru i porodicu, koliko ti znači nagrade recimo? Pa znaš kako, ja ne znam, jesam u životu poslao fotografiju na 5 fotokonkursa, 3, evo, neću reći 5. Ne znam, stvarno nešto nisam, nešto sad to da mi to nešto predstavlja. Jednostavno, ja ako sam napravio fotografiju moju, volim je i to je to. Ja, recimo, za Balkan Foto Festival sam slao fotografije
jer sam učestvovao tu, prijatelj mi je organizator toga. Eto, i tu je stvarno se dogodila savršena fotografija, mislim. Kao ono, stvarno, jak, to je to, ono, ne možeš uvijek nešto fali, ali ova fotografija je stvarno, to je to. Čije danas fotografije najčešće praviš? Pa, znaš kako, sad klinac mi je sada najviše u fokusu. On je najviše u fokusu. Evo, malo sam radio par vikenda, zadnjih neki par vjenčanja. Krštenja često radim, zovu me. To je onako sat, dva, pa ajde ono odradim. To je nešto trenutno što se događa, ali klinac najviše. Komercijalne fotografije, svadbe. Da. Pa, znaš kako, to se otvorilo do momentu i finansijski neki moment, a i ono, nametnuto mi prijatelji, hajde, zove me jedan prijatelj, drugi, pa treći, pa onda dođu neki lijepi ljudi koje poznam, koji su savršeni, koji su sjajan, mladi bračni par, pa i ne mogu odbiti. Pa dođu opet lijepi ljudi, traže neko intimno vjenčanje, manje, pa ih ne mogu odbiti, tako da kako će odbiti lijepe ljude, da. Ne možeš, kako ćeš ih odbiti. Tako da, eto, događa se, da. Zašto se prestao baviti tim DJ-ingom, odnosno, pa, rekao si mi da ti je to bila prva ljubav i da si to najviše volio. Pa, znaš kako, to mi je, mislim da sam bolje bio u tome nego u fotografiji. I to mi je bila... A nisi dobio ni jednu nagradu? Pa nisam, to je stari, bilo vrijeme neko, ludo kad sam bio u toj priči, onda sam... A i to je jedan moment postala opcija za opstanak. Radio sam, zarađivao sam, pogotovo te neke ratne, neke lude godine, Bože sačuvaj. Tad sam puno radio, stvarno, noćima do zore. I onda jednom momentu je to preraslo u neki totalno pogrešan pravac, totalno pogrešne stvari se dešavale i jednostavno sam prestao. Nije mi ispunjavalo, nije mi činilo zadovoljstvo. Koliko ti čini zadovoljstvo prijatelji, poznanici, kontakti? Evo ti i ja smo se upoznali, ja mislim, prije 12 godina, sasvim negdje slučajno, pa sad pijemo piće. Da, savršeno, da. Ali koliko ti generalno znači ti kontakti? Pa... Prijatelji? Pa prijatelji su sve stvarno, mislim. Kad imaš dobre prijatelje, sve je u životu lakše i puno problema se riješi, puno lijepih stvari se doživi. Mislim, prijatelji su pola života, šta da kažem. Prijatelji su drugovi, dobri su ti sve u životu. Supruga ti je prijatelj. Da. Pa onda, šta da... Pa nadalje. Da, da. Pričamo malo prije o tome, kažeš, odrastao si u Trebinju, bio si ovdje za vrijeme rata i posle rata. Imaš prijatelje, pretpostavljam, koji si imao i prije, imaš i sada. Naravno, da. Samo se to proširilo. Samo se proširilo, da. Jesi li politički aktivan? Nisam. Zašto? Pa, šta znam. Ima puno drugova političara. I... Ne vidim nešto da živi lijepo, jel? Pa ne, žive. Samo malo, ja im kažem, svi se ugoje, znaš, jer je strah toga. Ne, šalim se, nisam, ne vidim sebe u toj priči, jer opet je to neka podjela. Ja ne volim nikakvu vrstu podjele, stvarno, ni u jednom smislu. Tako i ta politika, imam osjećaj da su ljudi podijeljeni. I ne vidim sebe na nekoj strani, jer imam ovamo jednog prijatelja, ovamo drugog, tamo trećeg. Ne vidim, treba dobar razlog da uđe u politiku. Kakva je tebe razlika između Dubrovnika, Herceg Novog? Meni lično nikakva, meni. A razlika je ogromna, pogotovo te zadnje godine i podjele, ali meni, ja živim normalno i Dubrovniku i Herceg Novom i ovdje i putujem. Šta znam? Kako nam je Trebinje sada? Pa super, super. Onako, pretvara se turistički grad, što je dobro za grad. Neke su se lijepe struje pojavile, neki razumni ljudi, otvaraju se neke nove priče. Meni se sviđa stvarno, zadnjih par godina je Trebinje stvarno krenulo neko lijepo pravcu. I otvoreno je, ljudi idu iz grada, rade u Dubrovniku, Dubrovčani dolaze, evo, kad se spomenuo Dubrovnik, Herceg Novi,
puno je Crnogoraca u Trebinju. Obzirom da je sve blizu. Da, pa Zato sam 3-4 pomenuo. hiljade ljudi radi u Dubrovniku iz Trebinja. Pola Dubrovnika ovdje šopinguje, ručaju. Sjajno, savršeno. Malo prije smo pričali o tom burnom mladalačkom životu, DJ, klubovi, Da. pa smo se dotakli i tvog klinca. Kako ti sada vaspitavaš svoje dijete? Pa znaš kako... Ili kako misliš da treba to da se... Pa znaš kako, ništa mu ne namećemo, sve puštamo da ide spontano. I kako mi živimo u kući, tako on sve kupi od nas, sve prati. On je još mali, 3,5 godine, da bi sad nešto ja usmjeravao u nekom pravcu, ali non stop pričamo, komuniciramo. Mislim, on je bio u stomaku, ja sam mu pričao non stop. Kad se rodio, ja sam mu samo pričao. On je propričao u sekundi, svi kako. Ja govorim, non stop sam mu brbljao. Tako da mu ništa ne namećemo, jednostavno živi kao i mi. Normalan život, pa evo, vidit ćemo, Bože zdravlja. Tek sad treba da se raste i da profilira i da ga usmjeravamo, pa nadam se da će biti dobar čovjek kod tata. Dosta prijatelja i poznanika imaš u svijetu, evo malo prije si pomenuo neke. Je li ti dolazilo nekada da kažeš, a idemo odavde negdje drugo ono kao... 100 puta. 100 puta? Pa ja bi sutra otišao. Jel? Pa A gdje bi? otišao bi radi tog aspekta, radi egzistencije, radi finansijske neke strane, jer realno nemoguće opstati. Mislim, borba je, ja sam prinuđen da radim fotografiju na vjenčanjima da bi pokrio neke troškove svoje i gorivo i neke kućne račune i tako ono. Svoj životni troškove. Naravno, da bi opstao i s te strane bi negdje otišao kad bi imao opciju, čisto radi te finansijske strane. I što se tiče budućnosti djeteta, to je Bože zdravlja, ima vremena za to. Ali s te strane... Jel kažeš da bi i zbog toga možda otišao, zbog budućnosti djeteta? Pa znaš kako, pa vrlo lako i zbog toga. Vrlo lako i zbog toga jer ne vidim trenutno neki moment da ja mogu ovdje da žena nije zaposlena, ja nisam zaposlen. Ne vidim neki taj finansijski moment da bi mogli nešto da stvorimo, ne pričam o materijalnim stvarima, nego eto tu neku budućnost da bi za sada toga nema, ne vidim. Ali nama je dobro, živimo, snalazimo se i nama je okej. Stvarno imam utisak, mi ove generacije koji smo preživjeli taj rat, ono da nama posle sve nekako light verzija. Tako je. Šta god da se Pa baš dešava. tako, kad se sjetim šta je bilo. Koliko je bilo teško, ovo je sad super. Tako je, Hollywood. A i puno putujemo, imamo dosta prijatelja, stvarno, tako da ništa nam ne nedostaje. Mi ćemo nekad najesen kod drugova u Švedsku, bio sam prije nekog godine kod prijatelja u Parizu. Tako, imam drugova koji me zovu u goste. Ne fali nam ni putovanja, idemo na more. Ali eto, iz te neke... Znači, samo te neke u stvari sigurnosti. Tako je, samo to. Jer ovo je savršen grad, savršeno podneblje. Super za život, samo ta neka sigurnost, tako je. Imaš li nekog asistenta, radi li neko sa tobom? Ne. Sam radiš? Sve sam. Sam nosiš opremu, sam, sve. Dođem u krilo, torba i drito. Što bih rekao, drito. Sam. Baviš se nekim sportom? Pa, volim da plivam. Puno plivam i trenirao sam plivanje prije Udesa i to je to jedino. Znaš kako, ovdje Trebinje i jug je uvijek bio odvojen i od Banja Luke i ako si od Beograda i jug tu od Zagreba, šta god da sam htio baviti se nekim sportom u ovom ovdje regionu, sve to negdje u centrima daleko. Da. U glavnim gradovima i ovdje nikad nije bilo nekog sporta. Sad se otvorilo neko streljaštvo, ali ne postoji košarka. Ja sam igrao košarku za reprezentaciju Jugoslavije, kad je to bilo. I trenirao sam u Sloveniji, igrao sam sa Austrijancima i u tom momentu sam bio mlad, jak, bio sam super. Ali poslije se to sve zatvorilo i nije bilo uslova, nije bilo mogućnosti. Jednostavno sam, ne da sam izgubio nadu, jednostavno sam vidio da nema ništa od toga, od sporta i
okrenuo sam se nekim drugim stvarima. Kakva je to, Keko, veza između košarke i fotografije? Jer evo, ti si već treći fotograf koji mi kaže da je trenirao košarku. Jedan od njih je i naš šef snimanja. Ali ja sam prvi fotograf koji je trenirao košarku u Kolicima, koji ti se obratio. To je. Tako da nema nikakve veze. Tako da nema nikakve veze. Šalim se, pa ne znam, jednostavno. Kažem ti, tad sam igrao košarku i bavio sam se i na 100 metara sam vozio sprint. Tada atletika bila ali jednostavno nije bilo moguće. Znači, ne mogu te Kolice spriječiti to što ne možeš da hodaš, ne znači da ne možeš da igraš košarku i da živiš aktivan život. Jednostavno, može me spriječiti da pređem preko nekog zida, ali ja ću poći okolo, pa ću naći put drugi. Ajde sad malo da se uozbiljimo, jer ovu emisiju će gledati i moje kolege, moja koleginica koja je zaista borac za ljudska prava, prije svega osoba koja žive sa invaliditetom. Koliko si ti zadovoljan tretmanom ili uslovima koje ti imaš u svom gradu? Pričamo o pristupačnosti institucija, pričamo o generalno pristupačnosti, ali i onome kako se ljudi ophode. Ne kažem sad prema tebi ovdje, mislim, ti si u svom gradu sa svojom rajom. Pa dobro, ja generalno nemam, gdje god dođem, nemam problema sa ljudima, jer jednostavno ja sam taj kome ne treba ništa. Snalazim se sam i što se tiče uslova, uslovi su onakvi kakvi ih ja stvorim sebi. I u mojoj kući, i u mojoj familiji, porodici. A što se tiče grada, to je tek u zadnje vrijeme počelo da se radi na tome, na tim barijerama, rampama, ali to je generalno parking za invalide. Ja sam primijetio, ljudi neće parkirati na parking za električna auta, ali će parkirati na parking za invalide. To mi nije jasno, to sam nedavno nešto u glavi i ostalo. Znaš, neće tamo na onaj akumulator, ali će na invalida parkirati. To mi nije jasno, ne znam zašto to. Pred marketima naša koleginica Vanja je dobila kaznu u Banja Luci zato što je pozvala policiju jer je neko parkirao na mjesto gdje je mjesto za invalide. Ona je na kraju dobila kaznu zato što je kao uznemiravala tog čovjeka. Cikarla ga je. Da. Strašno. I šta onda, mislim, daleko smo mi još od... Ne, pitam koliko ti to smeta, da li te to dira? Znaš šta, pa... Pomjeri malo. Smeta to meni uvijek često, ali jednostavno sam nemoćan i jednostavno ja pravo ti kaže, živim svoj život, imam svoj svijet, imam svoje prijatelje i tu ja funkcionišem i nemam prepreka, a ja vidim tu nepravdu i ja sam svjestan toga, ali jednostavno... Ne, obzirom rekao i da si bio aktivan i u UNICEF-u i radio sa djecama sa poteškoćama i sam živiš... Čak sam u jednom momentu osnovao organizaciju sa svoje dvije prijateljice, Danijelom, mojom suprugom, i sa Helenom Nikolić, njenom prijateljicom. Osnovali smo organizaciju i počeli smo pisati projekte i u 2 godine riješili smo centar za kulturu, kulturni centar, velikom platformom. Riješili smo bolnicu, riješili smo bazen, napravili smo lift. Za samo 2 godine smo to riješili. To su ogromne stvari. A to je čisto bilo, jel tako, sad ćemo mi ovako. I to smo, u 2 godine smo riješili dom zdravlja, bolnicu, bazen i kulturni centar. Projekti koji su bili oko 250.000 maraka tada, koje su podržala Norveška ambasada. Bez riječi su nas ljudi podržali, vidjeli su našu ideju, mi smo bili volonteri u tom projektu i napravili smo 4 savršene stvari. Ali onda kasnije počele neke druge stvari da nas sputavaju, plati ovo, plati ono, a mi nemamo, mi smo neprofitabilni ili bilo u tom momentu. A imali smo stvarno i podršku i od opštine, super, sve stvarno, ali nismo mogli da opstanemo. Ali kakav je to osjećaj kad ti recimo sad odeš do bazena i vidiš ne ti što ćeš koristiti u rampu, nego vidiš da je koristi još neko? Jel kažeš sebi, Keko svaka Pa kako ne, to je velika stvar, mislim. Kako ne, pa to je poenta da nekom pomogneš da vidiš da to funkcioniše. Kako ne, to je velika stvar, puno ti srce. Mi kad smo te stvari napravili nas troje, mi smo bili najsretniji ljudi na svijetu.
Tako da, velike stvari. Kakav je osjećaj kad imaš te neke lične bitke, pa pobjediš? Kao? Da se okreneš nekad iza sebe pa pogledaš šta si sve uradio, pa kažeš, bravo momak. Bude ti drago, nećemo se lagati, naravno. Bude ti srce ko kuća, iskreno. Tako je. Ko je, pored sina, najvažnija osoba u tvom životu? Pa, supruga. Jel da nema supruge, ne bi bilo ni sina, logično. Tako je, pa ne, to je moj prijatelj, prije svega, mi smo dugo godina skupa i u dobru i u zlu, što bi rekli, tako da. Keko, za sami kraj ovog razgovora, mi smo imali bezbroj gostiju, svako od njih je bio uspješan na svoj način i uvijek smo željeli da pošaljemo neku afirmativnu poruku našim gledaocima, posebno onim mladim koji gledaju ovu emisiju, koji možda u ovom momentu se traže. Da. Kako se to najlakše naći? Imaš li neki recept, imaš li neki savjet, nešto što bi podijelio s nama? Pa ništa, ne postoji formula. Stvari se jednostavno dogode, ali moraš da, sad da kažem, da budeš uporan, istrajan. Ali tako je. Moraš se pustiti, moraš znati kad i povući se. Tako je, baš tako, da. Keko, hvala ti puno što si izdvojio svoje vrijeme. Hvala tebi. Nama je jako prijatno bilo s tobom ovdje. Ja sam uživao, stvarno. Bašti Platana. Vidjet ćemo se ponovo nekom dobrom prilikom kao što je i ova. Naravno. Hvala ti veliko na razgovoru. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili uz ovo izdanje emisije Restart. Mi ćemo se naravno na samom kraju zahvaliti i našim sponzorima, odnosno prijateljima, kompaniji Autorad i butiku Santo Santorini. Vidimo se ponovo za 15 dana sa nekom novom pozitivnom pričom i sa nekog drugog mjesta, vjerovatno. I tebi su dosadile ružne i negativne priče. U svemu što radiš usudi se dodati lični pečat i malo ludosti. Jer tvoja priča je autentična i posebna. Upoznaj svijet, ali i dozvoli svijetu da upozna tebe. Jer mi u novoj sezoni nastavljamo tražiti i pričati te pozitivne priče. Budi sa nama, budi uz Restart.